Abatano bafire harimo n'uw'amanyasahuro w'emyaka 32 urugo rwo mu cyaro cya Kibingo, Umujulizi Julius w'emyaka 45 y'obukuru ku rwo mu cyaro cya Kibingo, Siwata Kanyamba w'emyaka 16 y'obukuru, Anthony Nuwagaba w'emyaka 20 hamwe na Sansio Twijuke w'emyaka 32 y'obukuru. Aba bona babiri bari abatimbi b'efeza okumara obwire buringwa. Ati kutatu none tuzatwe yabwo makufuna makabafu ko kucenchera zaza basamu ndeza buri zitenti n'iceramu ko kitaka kikacweka kikatugisa kagakwa hapya akatugisa konka nabanje umukinyi n'amutima itatu ebishanga byitu harimo umutabana wanje bwo kweta Mugabe Anthony kandi abe yamaraho ameza abira gukorana na Nichinombechi wese babimbiye mwaka sente kuko babisaho. Omwanya ogu kabaguresirweho abantu konka bataka batushoborera ngo enshonga y'obworo na no kubura icyo gukora nicyo kibire kibagemeserize kuzo kutimba efeza. Nichinombechi kitire tukora abatamara umwaka tatazo mu gwa kabiri kitire tukoramo twiyo musente zo kwisa family ziti bose reno bafa kandi abafire tinka kugambira muhendo akanora mu history na ato murgaba batano bamwa bafa isebo na wakayatirwa kisika na wakafakitwe kisika keji so no reba nekintu cyo kuswazana kusanga abachina na barga China bizomba timbe feza banga kuhereza bo mu murimo barebetorira hari barahaka kuku. Abana bashaba government yokurgaye kabaherezo biyambi habwo kuba ababere no baretera sente zo kubabisaho bafire kandi amajani gakagwa katare. Government okutuhereza ubuyambi abo kuba abo bantu babiri mwaka sente ko kubabisa ko abo bantu basigamaka so twashaba government twatiriho asigabana bakuzama amashomero n'abakazi babakirwa. Ecyo kubanza abantu bakabina amajyano gabo nore bagakwire batimbe feza bakagura siringi 20 firi hato bworo na manko kuchokoro kuyiya akakaraya yagira ki yaho amanyangu yagira ki yago. Jafar Basajja baraba chairman wa district ya Bushenyi we nashaba government okurgayo ekahereza abantu abe bikoresa by'umutindo kureba ngo batimba jefeza. This is not the first time. Ebo kubuza abantu b'icike cy'abantu bari bafa kunka cyetaga abeho improvement. Akosa amageza bino gukira. Obana babegesa abantu kandi bakuhaye bashimye kuhayo anticipation. Abe byo kwerinda mu district ya Bushenyi abebembirwe DPC hamwe na RDC bashabira abantu ababeni bakoze umwanya wo kurekeraho kutimba mpaka bahereze koro kucyondoza. Kuza twashanga ngo aha hantu aha bakakinga konka abantu abo kuronda okubaho bagumana bazayino bajya bata nabakorrayo nangwa handi tushanga bombekire nk'ebintu bakombeka nk'ebintu bakorra hansi konka imwe tumara byombekire ninjya mukenda kurondekire hihi so twashasha nimwe ahagwo kuferwa but for now numuza kuba muri kiro kukorraho gira kuferwa abana babiri abatirwe nkuba hali a St Mary's hali isomero hato amara kuterwe nkuba abana babiri twanga twatungana kino ikizibu so nkibankimanyi sangu twina no kongera mu kusaba tunuko tongere mu nesara tongere mu kusaba becyonka at the same time na abantu abakora umurimo gunijuko umurimo guno bokorota ina mu bukugota ina mu experience nugulete bizubu. Omwanya ogw'empangisano ni gukorerwamo abantu abari kurenga 30 kandi babesibwaho akasente akarukurwa mu kuguza efeza y'ibara kutimba. Gashaka Olivier na Sasira.